Congratulations! It appears you have been granted access to additional holiday content. Press the special button in the candy pail to enter the Halloween Hub. Keep in mind that this DLC pack is nothing more than a festive holiday-themed add-on, which has absolutely no hidden intent or purpose. So, have fun! Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. We found some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So, let me just update you. The switch is on fire. When the place opens, you'll have something for you, then past you, and out the exit. Yeah, you've officially become part of the attraction. You'll be starring as the security guard. So not only will you be monitoring the people on the cameras, flashing lights, and spooky props, I honestly thought we'd have more by now. If we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, "Boo." We're done it a bit. Some of this equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the fire. That's a real risk. The most important thing you want to watch for is the ventilation. Look, this place will give you the spooks, man. And if you let that ventilation go off wide, then you'll start seeing some crazy stuff, man. Keep that air flowing. Okay, keep an eye on things, and we'll try to have something new for you tomorrow night. Hello? No. Jdeme si vzít dárek. What? Já mám postavičku. Pěkně hnusnou. Jako reálně já tohle postavu moc nemusím. Jako co to mělo stvárňovat? Když se žerou, ne? No. Ten člověk, za kterýho hrajem, to je sežere úplně všechno. A vrátíme se do menu, jo? Já chci vidět, jestli se tam objeví ten králík, když jsme našli kazetu. V dalším minulým partu jsme našli jednu. Ve dvojce jsme ji nenašli. Jako už mávat nebudeš, jo? Co je showtime? Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Tak. Hello, everybody. You ready to have a good time? I know I am. 'Cause it's Freddy Fazbear's Pizza. For kids, it's #1. Freddy Fazbear's Pizza, where fantasy meets fun. Fun not actually guaranteed. Well, let's meet the band. My name is Freddy, I'm the singer in the band. Got a hat and a big bow tie. I'm a big brown bear, but don't be scared, I'm a real fun-loving guy. Bonnie's my name, I'm hopping along with floppy ears and a cottontail. My guitar is blazing, this rabbit's hair-raising. Just listen to me wail. Take it, Bonnie! A Čeka zpívat nebude. Freddy Fazbear's Pizza, get your pizza by the pound. Freddy Fazbear's Pizza, where all the kids are safe and sound. Fazbear Entertainment offers absolutely no guarantees regarding guest safety. Hey, I'm Chica, the lady of the group. My singing is a treat. So sweet, But keep an eye on your pizza. 'cause I'm a bird who likes to eat. Nom 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 nom. Finally, there's Foxy, one eye and a hook for a hand.
He hangs out over in Pirates Cove. Now you've met all the members of the band. Freddy Fazbear's Pizza. The fun just can't be beat. Freddy Fazbear's Pizza. Poslechneme písničku. For the next hour, add meat to any kid's pizza for just $1. And if you're... Ale docela to bylo pěkný. Já nechci 4, fakt ne. Zase ty. No, co my si dáme? Jdeme zkusit opravovat ty ventilace. Nebo si myslím, že to takhle je. Docela se bojím. No, tak jdeme na to. Welcome to Vet Repair. Fazbear Entertainment. Shit. Ježišmarja. Kde je? Se mě jako nevšimla, nebo co? A jsem tady jsem. Se nemůžu kouknout. Budu dávat random barvy. Ježišimarja. A to odkačila, to byla za mnou asi. A proč se tam nemůžu jít kouknout? Ale zkusíme něco jiného, když tak do komentářů napište, proč se tam nemůžu kouknout, jaký barvy tam jsou, bylo by to mnohem jednodušší. Protože já na to klikám jak debil a nic. No. Skipneme to. We hope you're enjoying the Fazbear virtual experience. Please be aware that there may be eventually. There's no guarantee that we'll weed them out eventually. Co to je? No nic. Co my si dáme? Přežijeme druhou. Z FNAF 1. No aspoň něco, že? Tak zkusíme. Dneska to fakt nedávám. No navíc tohleto video já točím maličko dřív, než točím jako videa obvykle. Stejně to video vydám pak až v sobotu, aby to bylo nějak jako v pravidelnosti.
Hele, cupcake na zpátek. Super. Zase se to tady uklidíme. Hello? Hello? Tak. Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. A budeme se hlídat té Foxáně. Foxáče se budeme hlídat. Ano? Yes. Tak, kde jsou? Do prdele, oni zmizeli. Chickenec je tady. A Foxy vylejtá. Ale dobrý, budeme hlídat jenom Foxyho. Zatím. Já bych nejradši ty dveře zavřela, ale... Ne. Fakt moc se bojím. Čeho to baví blátit do dveře? To nepřežijem. To nepřežijeme ani omylem. To nepřežijem, teď přijde Freddy. Nemůžu třeba utíkat? Ne? My jsme to dali. Ale to jak komicky. Je to dobrý. Málem jsme byli mrtví. Tak si vezmeme dárček. Jo, přišel je Foxy. Koukneme se. Jo. Je přišel je. Zajímavý. Co se hodíme do větráku. A zase se objeví tady bezvadný. A jdeme zpátky domů. Ale tak, nemůžete aspoň napsat v komentáři, co děláte na tím Bonnie Partner Service. Kam jako myslíš, no a tohle tripper, prostě to nemůžu kouknout. Co můžete, já bych docela jako ráda to si zahrává, ale když já nevím, jak se mám kouknout, abych to mačkala dám do nějaký barvy, tak nevím, no. Tak. Tak doufám, že se vám tento part líbil. A můžete dát like. Pokud se vám to nelíbilo, tak se na to nemusíte koukat. Nebo můžete dát dislike, že, ale lepší je prostě se na to koukat. No a v případě dejte odběr. A zvoneček, aby vám nebylo někoho žádné